Lagi jikali ke jumpi ngaso tenan pa. Ngali artli ki election ngali. Kawing ala syaram kambun ka by election general election or jaka prab de alaram non rupo bot. Tekane ke jingram jong ni ke parti kongres rupo bot. Kalapan skonya ki pajba. Ban ye ke jingsania ju ki pajba. Ha ka FD election MC election nila tam jan rupo hajar tuna. Te ketika election ke momentaro ngai iba kadai kajing skonya ki pajba. Ya kajing ram tam rupo bot. Kadang-kadang wanra ya ki kata jingsania. Panau ba ditang ude beri bala menyele. Percaya ke ya apply. Ngara kwa bala siya ban siya lo kani. Mo nga kwa ban percaya pa ba ya ka video lepan sapriang pa ba stat hadu ki social media. Ya ka jingkram ai khulai jonga yo ba maximum bersat Wembley jong ka Nongstein haga singi haga baga singi bungi pli ya girl hostel ha po pendeng re haga live hotel bunai khadar arjar apuan haga ba donlang haga te program dala ring da kinong persan NPP pangala kram pangala om ngai khulai yo Wembley ulakam ya ki kamroy ha po bosnong barsibun haga Nongstein ngaku mo mlisi barin ngam padbor ka kabor semua mali ngalakran kuble yaro farsi sanang nuntai nomor bakat ba don gijing alam Wembley ulakam berbulo kamla ma usan snem bani dijor berkiwai ki emle kane ka jingkran ka jungu kalong kumba uklam ai kublei lani burom lang what you might hoping stone bang kuai dor blei ba Francis Maulot baki weki emle balawan haji munto ya kan ustai ai baki pajba kin bishar ole war kulai handa ya kare ga jingkran ga jonga lapen ki uskong ya ki MPP bar la shim kabu da ka UDP baki weki political party hana ki ong bak kongres kadon jingya dei bat ka NPP ngaong kam don kum kata na pensai kedar ki pajba be ki jonga baki no persam ki be ki jonga baboro kisikin tho kilong tan kijing penmundur sniu jongno bat bakhlam norem na yang baik ekonomi jong kongres banwara ya ke jing sensiar ke balai lot banelek persya ya ke jing sat hombor ya ta hok pajba habaro kilian sobha wat nyei biar jaga jing penthami bagi isu politik ki badang mi nangli sekman gajing pentre ni ga jar pelai ke konga ni penklan ya ki unit hagi snong bo pero ni pendiang ki dong kam hagi barok snong hagi dom jong ka konsensi hi barok we kata ka strategi ke kong ke bangide akan ni election mo muda gajing pun ni kandidat da gane ka election mo muda na iba khambon na kani election na try kamdon jikta ye ya ka parti kongres ko jung nyo iba ki don ki parti ki ba la fight na kano na ki parti ki jong ki bang pai pradesh pa ka parti kongres ni iba ki nong kersan ba ye jo ka parti tim simladan ta bangyale persaya na parti kongres te kani ka pen iba karna don ga jisania ga jingalam ka ba kabarit ka jonga na gitskam ba kumki nongit kam jong parti kidang don ketika jingsenia hakani ka election apulai na kabenta kani ka jonga kadai ko mo fi garon kata ka jing hagi por mo shwa don kata ka jing sera por bidang ni baki pajba ru kita stang mandu ka jingsenia kadai ha bagi phai pade menta suki ki pajba class tang man phai biang ka jingsenia kongres lada ka kongres ka ong bakal upload ka first list ka bagi na pemi ka dong sau pumut ki candidate telara kala tulot kumlo kadang lai sau pu tementang kinang don susu ki candidate hake bangin pendap baroki untuk proceed tengah iba ka parti hi kanang klain kanang mi ismi ka jingi khoni te kadai hi baru NPP kata kadai ka jingi i ka jonga Lawan itu tadi kata kan lagi pentak ya kalau dia berdua berkata kerja so macam fi kata te ngamla banoi nomor kadang don plan ka jingi khon ai comment sa ai te kam nong lo ba